Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Northeastern Hills University kalapin khlanya ki la jiada khamtam habe dei ba gajing shngan hapo kani ka skul ba hadian ba arngut ki samla puli ki la shatanra da ka kali haunong apahara ha ka gate number 2 ka skul ba kalabtha ba amsha palat ya ka laipho kilometer per hour banya stat ki kali balabtha ki nonya scooty bat bike bakin dei ban phong ki helmet bat kalaburu ki caution signboard ka skul ba anihu kala rairu banbu de ki rubberish speed breaker habakran shikila pathai kubor ha sngit ho ding u chief engineer uba learning bare udong baka CPWD kadai ka bucket clear bantai permanent speed breaker handai namar ka jinan kam karki ka skul ba ka shimti ka kam hi daladi katu kani ki project surok ki bahe ka bakot shaka san point san phulai klor tingka kidang pentri kam daga CPWD kenthop ya ka surok na gate number 2 shaka gate number 1 ka badang tei thamai kinong penyat ketika skul ba kilanang pen bhashu syuru ya ka jing shngan ha ka pon men met nak ba bujli ya ki light surok barim da ki light solar ka skul ka siu san pho hadu ndu pholak shibnai ha ka bill light ka jing panan kam da ki solar light ka pendunai ka jing e ka ba ka mat khamtam ha ka jinot jing sap bat minta ka jing shai ha po ka campus kanang bha shibun ong u chief engineer TV kalon ngaji menteri ni strok pelaan matai ni kini men sisni ngan tam di la stio na mata la ya stang menteri ni yang spridi kani kani ka first layer bekila kani bagi ong ka pm ka bituminous makadam kani ka first layer ka ban level ya kani ka surok mala slam prat pat le ka ban leveling dari ka ban penjang ka ada ya kani ka first layer ong ka pm isa siang sa STBC pa tadi ka semi dense bituminous mix nang lai ta pressure tu kadang nang su temporary ni khang ini berapa na kum no man china oh ya kani ka gear tu mengalami ni fi ada orang minat dep ke kontraktor tu hari ni kerja keren bat ni ulah menjur hi ini bawa masak ini bawa simti no mangi ya kani ka gear katai nak dep kani ka surok mengalami fi kan mission kala ban rai kala ban pli kala ban le kala orang ban okey mata syura ada penting ni surok lalong himan pli along ban pli tembak mari katarik pakah brai man instruction anu okey ni kanut li surok sekali pira pentri ani ngidar lightly surok menteri ke kawai pengalak batai fi sijan sai ke kawai sijan BC ke kampus batani kawai round ni academics ke yang mentang nang le ni ni sen bu bidiang ki tiar kitar jong kontraktor ngatrai tang sakumbah new prasni la de panle ni surok selesai kamu simpor sure hatu kan ni ka pe office manager IT bagi yang ni yang ni kontraktor kila IT ni kin sa IT kami la IT kontraktor kila IT sini adin bagi la kan bagi kila IT ni okey hai ka kesu kila withdraw ni kes men issue okey hari ni kan ni step adin moto jodoh ke jingja idi kena arun ne kumno jisha kala judan mo tangba kala judan ni ka an ka dul bangi ni ban restrict ni ka speed atau campus tamba kisai ko ni installation ni installation ni gitu adin ko juga jingja ni la restrict ni ka adin ka order bagi on restrict ni ka like 4 km per hour te haman ki gear haman ki junction la sedang ban install ini te haju ko por mong ni bi mena what restriction ni bagi pong helmet tetap helmet bagi banyak cycle ki banyak apa itu ni la ai ni la yang itu kisai kita ki robot strip ipat ya kita ki speed breakers step mo ngai fi gitu ro kisah kada kam di kontraktor na findet kita ni surok kontraktor ule ni gitu di speed breaker ki barit tenrai namar baga kam ka surok kanangnya kontraktor ula ban simpor tena kaliang jong university mangi ila ya tepat ila simpi kumbalai spa meter uni rubber strip ni bolong speed breaker ni ila ya order ngatrai by menta katayo ni by next week ila la ban yo install ni kaliang jong ka office kaliang jong ka ni
ka pulis pun ya kapor pi. Ti kan dia ni ko abang stu mengistu bun gi project semua. Ki pula penteri ta nu. Pila highlight kini kita. Aku boleh sebut, Mbak. Ki project ni hakini ki arlais nem baladep. Bun ki project ki bangi ngim penteri ni po ni hu dan ni pa sipo spudi. Te menta ni don buat ki building sini don kumba san tu lagi building ki ba ka spudi ka penteri ni. O ka spudi. And then ni don ni ka surok ru. Ka surok ni don light li ka surok ka ba menta kitip na thai na du ajar aku saw ni laya. Ai sanction ni spudi te ka penteri kalau astang buat penteri mention nem. Tendai nga nakadaw bulap na uslap kajing nakadaw jong kayo tigi sange iswa tigi dang stang yang mentaus dem ya surok ka begitu te ngasuka pentip ep baka surok ka ba ka studi ka pentri menta ka don lightly kata ka we galong iya sna ni ka recarpeting jong ka surok na po Jafu Hostel Junction Shanikot Complex jong ka Nihu Campus kata ka de we ka bang athai plai ka adap himentaru ka songdor gumba sikro te kabaar pat kedai ka recarpeting yang ni ka ring road jong ka housing complex na gate 5 kutu bande cha yeng jong gisi terter bus stop NTS quarter all guest house head center junction then kan one point yang sini sipo office jong CDD office kini ka songdor kumba arkro lai polak arkon ri hajar te kabalai pat kedai ka recarpeting of ring road jong academic complex na gate 3 Jafu Hostel petrol pom gate 1 terter gate 1 ka ba mentangi dangi penteri ngatrai PE mentang sengi te kini ka songdor kumba sikro kena kulai lang te barok lai teli kini road project ki bangi menta ki de ki bangi ai aka studi te ka penteri ka studi Lalu try community ma kini barok lai teli kin pilawan pendep. te gaji keren ber ka studi ber ki contractors ki betrai ki ong bakin pendep no hi mentau benai kini surok ni nakaliang jongi nakaliang ka office jongi ni la ya budin nak por sekapot te kir ki ai bu ni ki excuse bagi orang nak tahu sebab nak dikata Henry mentah kesimpan bakal ada itat kapur ke ayam menteri tikil ayam stang menteri tapi pila bani ihi mentang ayam stang nak gitu sakit wan ayam stang Dikin dia kung kanina may penteri studi kadang uno ka jengate ma hawi dia repair kan osnam gen maintain maki kasurok na krom. kau itu dekat kum katenda agreement kila doni bagi apa maintain maki itu apa sistem ni abstem kat kum katenda agreement ke bagi asai bagi kontraktor bagi studi kata Hawi pai mo kadang gini issue lang siyan ma nakaliang gayun huta kala dawa ba feeding punya pleno ay ketika gate number 1 eh. Din nakaliang kum ka nang management administration pila laya kum no. ngatrai kata tika habrai ka administration dari yang mentahi ngatrai ni leadership mentang ngatrai ni nakaliang jongi kum ka technical wing pan ni mansi man hakang si pore tu belinti na maratan kam mangidang stang tu kujing siang sulok ngatrai men sisi kidang ya stang ban siang tengah trai namar ban play ya katu mentang num namar ba ngaru ngalasin hi karai ba kijing trai surok ndai su ban trai men fi men syak trai men te kam long ban trai men namang ngingim la ban supervise tingi la ong ba ye explodi kontraktor berhak di ban trai men sngi te men sngi pan ha ban khang kanu nu jaka bangi trai ha ban khang namar ba katon kam kumba minimum 6 to 7 hours fi bakan iyo bakan kam ban la ban ya biang surok ten trai katu ka stretch bor ka we yam ta si por ngi kan wala kataru ka shong ha karai jo ka administration ke rai kuno Dalam ada penteri kita sulit mo lalong ready man play ketika gate mon. Hoi, kumbang ngi fi kasyong admission ngatrai klalong iban pleno ngatrai. Kasyong haki ki rai kumno manu banne kan apsyong ka komiti ne manu banne. Hadir itu jingja itu kena arngot mau play. Bisa tenra tu kali yang gate nomor 2. Di kala don gajing terum dawa ba badin bu speed breakers ki ini. Kumno nak kalian ka kan PSF lab pihak rai kan mata. Hoi, te kituru hajing sya kidang hapi hapo jong ganeka kam ka bu 3 studi. 3 studi bu bu trai unha banle han la de kikam jong rengi na kaliang pat jongi ni semua bakalong keke palat na kaliang jongi ni la issue order nanta ka supply order nanta kini ki artificial kini ki plastic speed breaker mo ki bala aban kit kum arko le poton te yang mentang ngatrai ni ada order kum balai spa meter ni sale ki cara ki badon kam palat wah ti junction ki badon kam ngatrai lalong lupa in transit na Delhi kontraktor la itu ini te ngatrai by next week ni la apa gitu te hagajuk ko ngatrai pilai ki signboard kini ki caution signboard la sang install tinggi la order bu ni kituru bangin le abiang ni kituru Kan no teli ki area we identify ban bu kita ki speed breakers ki speed breaker ya mentang ilang identify tang ki crucial junction tang light spot meter namar the rest urha banle explode ni sushim na kaliang jongi ni sirap mentang namar di emergency
New Zealand ni hadian pan ngap ban le speed kan no kambu tri speed ngap le speed breaker ngap le kat ki biton kam ngap le mo Vila tho cha sebelum di ban ni la tho ni la de ker ni ki la bet ni ki la de ye taru ti kai ka response bio na ki kir ki ong bangin le ya kata ta ki bagi de ban le ki le lanu empat empat tip nomor bakin dep lanu nomor kemdei direct bat ni fi mdei kontraktor ni de jong studi mdei jong mangi ni ada kontraktor ban ni ngang la ban order no asal sisi le no begini begitu pen nomor gading na kawai ni la outsource studi te kapan le maki tang bangi pan nakalian jong iru nakalian ni ka CDD office jong ini ni lai sim ra lai sim ti bangin le no urut he by next week and baru khik crucial area ni le ban install crucial ban le no kamu chief engineer jangan ini aduh follow up na sebelum di penting kenapa lagi don kita explain gak akan nyarap ding penting kenapa ya kayak song sangan kayak yang ni kan kampus kata terkini saya nomor bangi hap ban install nomor teng ibri kiklet teng bikinya kali la segi song shit mo nomor kajing bahali ko surok teng song shit wala labu ti caution signboard ki speed tu ya klet mo hajing sama tang la restrict like how kilometer speed nganong ifi haki wei university lele hapo kampus kidan ki tang 4 kilometer dan rengi pangi nama kahe margani hu kahe ni kadan haudu degi hajar ekar te kahe te pan banyak lai ho banyak ya arpo ngakai kala kham simpor kan get tingi labu ni la restrict terkom tang lai kilometer kini ni perempuan itu berubah mentah nak kalian bisip flash mtia aban lon gaji sai kami no filabu te street lights ke filam mata kini ana tak benda Tengah try ka street light tadi we ke issue kuma ki la ji asno ten ki kren ni provisi ni tai do ong ba ten ka bailai ni kala ki palat ten ya siu bailai ni ni kumba sampon du pulak signai ten kalian jongi pat nga try mention stem hi mar senyawan ni lai simti no simkia bangin ya pengkalian di street light baru kait nama ki la sa andri news nem kala sa adum maka kampus baru kawai ten mention stem ila la ban install kumba sauce pa prapon riteli ki solar lights te gani kecing install gini ki solar street light su nibu ada agreement bu kontraktor hapo arsne bu kontraktor un simti ban sumar ban sukhe ban pe igini street light takara kala khamsuk menta takara kala kham thaba ga ni hu ne kon miet dei kala kham thaba menta ban ni bu julong menchwa kan not leave lah install kita solar street lights saus pa fra pun reu hudu menta tam bangin nang install syuru mangin nang persang hiru na kaleng jungi bangin wat bangin la iki grid iki solar grid ni la ban le kana bangin la pendunai kata ka jingbam jong ka bailai kalau identify kita kerja kah Ina identify kita ki building bagi identify gini ki administrative building ki hostel lagi ni tagi bahaya ni 1% no ban le grid ti nang bu apa pusat gitu. Okay. Dan ki new initiative ki batmai na kam kalian wah na kalian university baka shipment tai jing tai kerpang lagi yamta ngimpak don ERUM magidang don bitang gini ki existing project ki bangila ai sak spildi empat dan ERUM nomor bagi haban pa ki proposal ki ingin pat pa nomor kooperatif hi ka ni don kami ki isi ya ke bisi gini tai ban rai kita inde bala ban rai mau chief engineer mag ni rai jadi ke komiti ki ban rai te yamta empat don kita kita deka bai kini ki kam maintenance works kini kita ki bar yang yesinti ngele hi magi mar kooperatif ka jingi officer tu na pala mentau sem dekat bala ngele hi tangi bangi godboard kenapa penisau ban kot ngasuk ban biang kita ki strips semua kita ki strips strips ban lalu pinjam ban install masen poi immediately ka singi baka poi ka tu singi ingin install tang bawat ada kampoi Georgia warangkat kuno nla bantep nama kadi transit buan na sabar mende ke badon po aslo ja kuno kampoi ro hapo ka tayo by next week ini persang ban le la kalehi